Merie kwa meriria serikali anene asokoroberia gukora amandamano imense ya Kenya yo kwa meriria obubui asobo choryo bonene bu mwaka wechi wibere na meronko ebere nebere hayo mananda mange ni gongwariganiretie asenchera ire yobwikiranu ekeronde dokunyorero nabo kugendera gotonyora sensemere ya Facebook Ndizi TV News Digital asesemo ya YouTube ni gora tonyora wetra Ndizi TV News nabo tweet wetra @Ndizi TV News waigo ase website ito ni gora tonyora wetra www.ndizitv.or.ke mukwarigania SMS ya Amayia yesema senchera yo wikirano ire tariane Everlyne Osero sangana nchi wikomoerio. Mwanchi omuliyera lingo kwariga ntochaka senchera yobwekiranu awase omugavana we county ya Kisii Paul Simbarati aganirie abarayi bonsi go chamo kubwatirana na nene kumusiro murayi bwense Dr. William Samoei Ruto eriyo koreta magendero imeyense ya Kenya ukona chinga kechyo arati boigonigo aganirie abarayi gotiga mangana mangage siasa askiri atebire buna siasa chiairire nabo none chinga kicho kokorera abanainchi anene korengana nechira chire babete bakubariera chingaki chech campaign omurikeito Brighton Makori na manke abarai aho nigobono banyarire bagoteabuna chingaki cha siasa nigobono chiarire kulindechi ne chingaki batakero kora magendero asense ya Kenya mugavana be county Kisii Paul Simbarati nere nigateruna na hii serikali haikuingia tu kimakosa. Mungu anajua kwa sababu kwa Biblia inasema kwamba mamlaka yote yanatoka wapi? Kwa Mungu. Kwa hivyo Mheshimiwa William Ruto yeye ni rais wetu wa Jamhuri ya Kenya. Unajua watu wanakuanga na vitina. Walipoona tuko na yeye wanauliza Simba wakiwa na Ruto. Simba bado alikuwa kitusi rais. Asema bana kule kulikuwa ni wakati wa kampeni. Matusi ilikuwa kila mahali. Sasa mimi ni gavana, yeye ni rais, lazima tufanye kazi pamoja. Kwa hivyo mimi nataka niulize tafadhali tushirikiane tuhakikishe kwamba kazi inafanyika. Asenzemo yobokurumi nilikuja nikapata shirika la maji lilikuwa linapigania ama walikuwa wanataka kuiba milioni 91. Wakati walikuwa wanapigana tukakosa bilioni 2 ambazo zilienda Kericho. Sasa juzi wakati nimekuja nimepambana na hawa watu, nimerudisha kampuni vizuri. Nimepewa shilingi milioni kwa sababu ya ishara nzuri tu kwamba ni Simba. Nimepewa milioni 257. Kwa hivyo nigalire ira hiyo chikona kimna. Kwa hivyo maji itapatikana. Ile ufisadi ilikuwa hapa ilikuwa ni kubwa. Mimi nimeambiwa Simba lipa pending bills ambazo ni 1.8 billion. Nikakataa. Nikaambiwa hapana, Simba tunakuletea milioni 300. Kubali, ulifanya kampeni ya pesa. Lakini nikauliza kama mnanipea 300, ni ngapi mnaficha? Nitawatangazia wiki 2 zijazo. Nimeambiwa yawezekana tusilipe zaidi ya milioni 400. Simba nigo alire irabuna niyo jikwena kimna ngolendale chibese cha serikali. Hii ni pesa yenu, ni pesa ya serikali ambayo imewapea. Na mimi nataka niseme tutalinda pesa ya umma. Boigo nigatogirie murayi bwense Dr. William Ruto asokomwa esekeri machogu ekerogokyo kwa mwasiri. Nataka tushukuru Mheshimiwa Rais kwa sababu ya kumpea Mheshimiwa Machogu waziri wa nini? Wa elimu. Asensemo yechikosoli. Mwezi wa 4 kutakuwa na marathon ya 42 kilometers. Yule atatangulia niliahidi jana nitapeana yeye mimi kibinafsi shilingi 1200. Kwa hivyo yeyote ambaye ako na uwezo akuja akimbie. Ego ni ganyarika kwerabune serikali yaye niyo yabekire chibese echikwena na chipasari go cha sabana wali batali kwinyara. Kuna mambo ya basari. Mama county ako na fedha kidogo. Na tulikuwa tunamwahidi kwamba ile pesa yake kidogo watu wata-apply, lakini wale ambao ni total orphans disabled
ndio tulisema kwa sababu pesa yake ni kidogo, lakini nimepeana shilingi milioni 135 za kupeana basari. Igaboririe bali babwato konyoro kuyase kaunti ya Kisii. Kama Mungu amebariki wewe na una uwezo, tafadhali don't apply. Waachia yule ambaye ana aweze kuapply, mtoto aende shule ama vipi? Kisii ilifanya vizuri sana kwa matokeo ya kidato ya 4. Wale wanafunzi, congratulations wazazi, na maombi yanafanya kazi. Guripoti likitoseni Ndizi TV iliteriane Brighton Makori. Mbiamano murike ito Brighton Makori ase oroboti ururikiranu chinga kia baoroki wa bari bakoreta matemu amanene ye class kia 5 na 3 KCP bagenderete kuyarigania rikorera gusengo genda bari ase chiskuru chiri babete bakorangirwa nigo Eyemo korwase Ensemo ya Nyamwamu yo gutoka sebunge nyari bari chache county ya Kisii yaganirio bokonyi bwa bene korwasa basamaria bayana boigo abarai eryo kumuirera omwana obeskuru oyo eteta matemu ayo na ngeriwa ase skuru ya bamurai ya Kisii murike ito Mildred Momanyi no roboti urwaso boime. Abana bangeni go bakorabya ase amatemwa amanene ye kirasi kya 5 na 3 yo mwaka bwechiri 2022 na kurangerirwa ase chiskuru ao korengana no gochora kwabo. Amayia korwa Ensemo ya Nyamwamu eyeremeye ward ya Kiogoro imeanyari bali chache nigo ereno kugania okonene elio omwana obo oyo oeta amatemwa guchagosoa ase skuru ya bamura ya Kisii school asarangeriwa maiga yokonyora amagisi chimia 3 na 53 buna mamo mwabo akongerera omwana maene na bakora class 8 twari kunya komotebi koromo ke skuru eri okorangeriwa nogochi komomo yo rende mutisha bono yaikeira amaene nyasaye okorire okogani kwaye bono yaikeire orangeriwe skuru Kisii school ndobwati kende na kende bono burwaire mbwachite gatikabera tata byara arwarete enibo yonspi ekaenda ororo bole mu bukawani bu asengenjo yokorwaribu na buturu bakokogoro bono mwana akorera abata maxi chimi 383. Mwana Victor Choti nigo areno kugania kuogosoa ase skuru eyo arangeriwa ilio guchago ikirania endoto yae yokoba omonyagitari. Wazazi wangu hawana uwezo wa kunilipia school fees. Koro mwenyewe ni mgonjwa. Alikatwanga mguu. Babu yeye siwezi kaenda shule na nilikuwa nataka niendelee na masomo yangu. Nilikuwa nataka niende na shule nimeitwa Kisii school. Nitimize ndoto yangu ya kuwa daktari. Nonya nabo nigo sokore yaye abeiriga kubakonya ase kurende bono iga atabwati ncherende yonsi maiga yoko buturwa okogoro asatanyare kurigia buna akongerera abere kumukonya gocha kera abayiburi baye baruwa kera ko Nairobi babwati kende babwati nonya ni bende ndateza kinare kumukonya kubere uganjikira kubere bwesukali kambutoro ko maguru musta magron sikera okonde kubutoira akwa buturu wangoiga okonde kubutoira okorino okobena ko kubutoire ebyara ono nkera yakomokonya timbu atipi nare ko nkosoka nare nginari nonyankende kenda mukunda mukonyere nabona noko nakwo okogania kwabo. Shule ziko karibu kufunguliwa tarehe 6 mwezi ujao. Sasa nataka kwenda shule. Tafadhali mwenye ataweza nisaidia nisaidie. Nitimize ndoto yangu. Nayo sabundo uranja nkonya. Abarayi bane, abachumbe bane. Paka no mu MCA. Basani bana baje paka nyumba abandorire. Bande bandorire amabira. Akibare uwancha. Ankonyero mwana we. Ngosaba aki mwana nene rantegemete. Mutuacha gonkonya. Ngosaba mwesi miwito warita. Mwesi miwito chanda. Simbarati monkonya machogu nabe kiroko ganinga moibu mangana na baikere gakimuramburo koboko monkonye egero umwana onache wikirania endota abwate
okugania ko mwana Victor nigo aganitie anyarko bagagoswa eskuli ya Kisii School iliyo guchikoikirania endoto yayo ko munyagitari nabo igonige eyamate yayo anyarko bagiye gusaba abasamaria bayagwe sokia elinde libenya ko babako mokonya guikirania endoto yaye ko ripota ya Egetaseni kya Ndizi TV kurwagaiga asensemo ya Nyamwamu yereme anyalibali chache account ya Kisii elitaliane Mildred Momanyi Mbia mano murikeito Mildred Momanyi ase oroboti ororo ikiranu oyo origetie kirogo kyobo MCA ase wodi ya Kitutu Central Dickson Mbogo nigo aorokirio mogokoye ase orogongo rwa Gusii kubwatikana na machibu Amayia abaga koenekiwa asa matemo manene ye class ya 12 KCSE ayo abaga korarigwa bwangoiga gukona Negetaseni kya Ndizi TV nigaburirie abaorokia koenekia buna emeroberi babegete yo koenekia buna amachibu Amayia gakororokana ebege kogendera butambe elio gokonya abaorokiwa kwegenderera buya gose kwenyorera ribaga lyo konyora chisem chindonge asa matukari busyo nataka kuira ribageri ritukeri gali alero wakira chiskuru chonsi picha Gusii mbuya mono asengenjo cyanyarira ko bachiko imukeria talio mu Gusii igoro nainde to kuiraneri mbuya mono asengenjo nengaki yaito twanyorete omo CS we education na narichinga chi skuru cha Gusii cyanyarira ko bachiko korobuya kurumaega moise kunyoreria talia Gusii ya nyarira ko bari gosareka asenterende yebikore au byanyarira ko babiko bagusii bibitarenge bija bigasaria rieta rito nerine yenenga kibono erieta rito ritakiri komanyekana nga nonye yabere rigosareka lakini nainde stisemi ntoro na banafunzi baito koromoki eseminero ekebunguke chinga kichigocha na ntutonyara ko batokwego kikirenga kigusii ntonyara ko bato gosarirwe rieta bakachinze chisiko bali bonse bagorigererie TV yaito ya Ndizi TV banyale koranga na itu abana baito bakorire buya Gusii twagokire na inde Gusii ninde na kenenga Gusii bagatuchi gokora buya tinga chionsi ekyagera abana talie bakoro mukirimo na bali mubono guchi bali kuimuka igoro banyale gosukuma tisemi mono tonyale koranga chinga kichigocha Gusii na ere gochikoba top number 1 umwanafunzi agochikoba kuru Kenya abe na ero mutangani na chiskuru chito chinyale kogendera gokoro buya muna chiakorire bono yo Omorokia manene we skuru ya sekondari ya Mubamba iyo kutoka sub county ya Masaba South Dr. George Ogochi nigo aenekeiria ababwatani au buna nigo beariganiti wikiranu elio kworokia amachibu Amayia ase amatukari bosyo emagega ye skuru yo gokora buya na konyora emin score ya 9.2 ase aborokiwa bonsi bachieta se university. We've seen this great improvement when we managed to score a mean score of 9.3 up from 5.1, being a positive deviation of 4.13. Now we have a very committed team of the teaching staff. Our non-teaching staff are also very, very motivated, upbeat. We have a focused BOM and our PTA. Our parents are very cooperative, and we also are very lucky as a school because we have a very, very supportive community. Members of the community have ensured that there is no indiscipline that can happen around the school. Teachers were here throughout. You not even know a weekend, difference between a weekend and a weekday. And students received a lot of conduct, teacher conduct time. That was adequate up to very late, up to 9, sometimes 10. There were several practicals that were conducted by our teachers. And this was the most disciplined group in our school. Everybody who has been here for a long time actually did a test that indeed they behaved very well and they were always ready and willing to learn. And we do believe that with this concerted effort, we are going to maintain our lead and make this school an epitome of success in this region.
Togotigana nayo nigo muraibwense Dr. William Samuel Ruto abakeira bakenya mbiyase okobachora eriokobara na koene kiabuna nigo bagucha kubwatana na baraibonsi eriogoikerania amagendero imense ya Kenya koene kiabuna Kenya yabeire kegosuka mutu aya nigaya kwana ase ostinga kikira naso musangirekano bw'amasabo asegeti kia Kerugo ya Stadium imeye county ya Kirinyaga asebo igo akwanera igoro yogwa kana ebanko asaba Kenya bonsi unenchira Eyemo yogokinya uchumi nabo igokora amateni ayuense ya Kenya bwate. Na kwa sababu mmetimiza sehemu yenu na mmetupatia nafasi ya uongozi, ile sehemu imebaki sasa ni sehemu yetu kuwatumikia, kuwafanyia kazi, kutekeleza mipango yote tulikubaliana na nyinyi ili tuweze kuinua maisha ya kila mmoja wetu na kuinua taifa letu la Kenya ikiwemo kaunti yetu ya Kirinyaga. Na mimi kwa niaba ya hawa viongozi wote waliochaguliwa, mimi nataka niwapatie hakikisho ya kwamba tutaungana, tutashirikiana, tutafanya kazi pamoja ili tuweze kuinua kila mmoja wenu na pia tuweze kuwa na taifa ambayo sote tutakuwa tunajivunia kwamba sisi ni wa Kenya. Pale kwa kulipa ushuru, mimi ndio nitakuwa number 1, Rigathi number 2, wengine wafuate mpaka kila Mkenya, kwa sababu haiwezekani kwamba Mkenya wa kawaida analipa ushuru, wale wadosi wanatafuta njia ya kukwepa kulipa ushuru kwa sababu wako na uwezo wa kisiasa ama wa kiserikali. Haitafanyika tena. Every citizen is going to pay their part of tax so that we can run our country on the basis of our own resources and we can eliminate the cancer of debt that is threatening to destabilize our economy. Chingaki ekyo Ruto igoni gateba buna barabwoti babwati chingaki chokorenda baria bakwamireria serikali ase kirenga kiabo kyo guturubania emirobere ya serikali natabuna ekirenga kiabe kenene no korigereria amagendro nabo igo korigereria ama emechanderia bakenya bagwetera kwene kiabuna keromo Kenya nigo amenya tobogima borobia. Na mimi siwezi kuruhusu ati watu wachache waende kona pale ati watupangie njama ya kututisha, ati wanatupangia sijui maandamano, ati sisi tuwache kushughulikia mahitaji ya wananchi wa Kenya, ati sisi tukuje hapo ati tushughulikie mahitaji yao. Wamezoea hiyo tabia, lakini we are telling them the end has come. There is no more. Wacha sasa tufanyie kazi wananchi wa taifa letu la Kenya. Hatuwezi kuwa tunashughulikia watu 5, 6, 10 kila mwaka nenda miaka rudi. Ati kwa sababu wanataka kutupangia maandamano, sijui wanataka kupanga sijui nini hapo. Pangeni maandamano vile mnataka. Lakini Kenya itasonga mbele. Tunaelewana jameni? Kenya will move forward. And I want to assure the citizens of our great country that this country will never again be a hostage to blackmail of a few people chasing personal, selfish interests at the expense of millions of people in the Republic of Kenya. Mwanchi omorigereri na manke ngwariganeretie ayora chikonyora na inda senchira yowekeranu ekero chirarage chinsa isato gati yabo esero twaro ekero twaro rebna egati abarai korwase orogongo rwa Mount Kenya nigo bagenderete mono kwa gose komochia ensemerie kwa mireria serikali asokoroberia amandamano yo kwa mireria obochori gose amachibu yobochori bw'umwaka oeta gono mwanchi omorigereri tobasa goskare gendera kubwatia miroberi yonsi ya Ndizi TV na bwo bwansu mo Gusii ekaraba igongo kwenyoremna nabakugendera gotonyora sense mere ya Facebook wetera Ndizi TV News Digital asense mo ya YouTube nigora tonyora wetera Ndizi TV News nabogo tweet wetera @Ndizi TV News boigo ase website ito nigora tonyora wetera www.ndizitv.or.ke erio togendere go sanga mankeretera ne Everlyne Osero twabwatira nanere John Kebati kwene kyabuna chibicha nerio gicha wekeira senchira yabene twara uburigereri borobia.